Twitter subscribe masakhrong pingna iwi channel subscribe samiserlu mishinara isuna riba mgnrega e-KYC kasahi kathada sakahai kachi yangarumsa Jobcard holders katongkha e-KYC hi compulsory saphangra e-KYC hi masathu akha nawui otkasa or work demand list li mazangpailuimara e-KYC sakahai ping mangna otkasali zangpaira e-KYC sadakhalei atam leilakha samiserlu last hourly mangaraimiluda hangai YC wi kakhalat Electonic know your customer kachina e-KYC hi kipan samira kathada sara kachi video ainung sota yangarumsa. Firstly, e-KYC hi attendance meter khle made ping mangna samserlu kakhnili e-KYC hi Jobcard holders maningla mi kateina masa mi paimana Jobcard li changda khle or sanghai da khle Aadhaar holder pachina e-KYC saphangra simkhurkala mi kateina e-KYC sakhami jitharam biometric data did not match the shopmira e-KYC kasa jitharam tangkhamangli masala kohor apam ni samilu tangkhamangli sahaika capture fail please improve lightning the shokra Play Store li janglaka NMMS the search tang samilu NMMS Mgnrega mobile monitoring system hipai download samilo you live a latest version ji download salga install site liye latest version hi 3.4.0 ne version hi yung mi pare version 3.4.0 hi latest version hi download samilo hi download sa ku pai chile search bar li tap samilo Aadhaar face RT da Aadhaar face RT Aadhaar face RT hi search samilo hi download samilo Aadhaar face RT hi download saiga install samiyor hi phani hi download saiga tek leilakha nawui NMMS app chile login samilo nawui user ID aina password chi login samiyolo hili firstly capture attendance secondly upload attendance thirdly view upload attendance fourthly e-KYC of workers ta changle hili click samilo hili click saiga firstly enter job card details ta shomile hi click samilo chili nawui panjatwi hi select samilo aching hili nawui job card search here hili nawui job card number sangmiolo li tap samiolo ara search worker hili click samiolo hi click saiga nawui aming KYC saki jibawe aming kala awe Aadhaar last 4 digit number hi jithei mitile last 4 digit hi awe Aadhaar card li match saka amsakla je check samilo ji match saiga iwi tick mark hili click samiolo hi click saiga nawui e-KYC face authentication sakwa shokmiora circle je green aina raga amig je bling samilo nextly photography khani shikape akha pawa front camera akhana back camera ta hi front camera
front camera le ping miol pling samila mikje ji capture sa ku paithili le eKYC status verify saire verify on update kala pung atam shok mira him ya hai ka save details li nam yol hi save details hi nam hai ka hin kup eKYC ka sai success hai